Совершайте денежные переводы в Турцию прямо на карту, не выходя из дома, с помощью приложения DC Next. Nasıl çalıştım ben diye. Evet. Çünkü çağzanan bazı mekunam bakın. Ama çizimi doniku mesela navigeri hoya megui mesela internet bitsestos megui bu nasıl da o da ahamiz haberdar şart nasıl? Hem ben bir de Sevinç'e gireyim. Sevinç süper. Даже когда семечки худан након медони. Göç diye. Ben tu bet savol yakon. Faqat rostchiga. Men tu mana yakka bor deydi gibi nazdım onu gibi ama tatı deydi gibi şat nazı degan. Любовь с первого взгляда. Ne yakın bor degimanda ne duyan bor degimanda nazgivda. Sonra hem sevgim bor dedim ku. Ama xassax naz dedim ondan ki. Yakın bor ne mi? Любовь с первого взгляда ne mi? Ma yakın bor şuma degimanda şuma naznameş noktam töre mi? Ha. Duyan bor degimanda moshni qiymat ki omdid naz dedim. Sonra sevgim bor ve xodagi moda guftid ki mananda zavoda ma yagla biznes ama guftid ama xassax naz dedim ki xudam hayron shudam. Они tu vibe daste ha? Любовь со второго взгляда, с третьего взгляда daste ha? Любовь первый взгляд. Транспортная компания Аманат Карго доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Аманат Логистикс.